ner malakan yam kanal jal kontin baro ay lingua same ner malawe kaya te kon ka lere te gorliang antama ere lere kontin ban writing ban right ka kwi kwar Uganda ajana bolmel ajana baja kwanya la kwar jaramdana biya kwar re wich ka so Sudan lere oda ariyang mutuwa ka tam re wich ka malakal chala dano kap ka mech re wich ka malakal ko banwer ba kulo gor diodian nan ban writing shop de ne SSPDF Uganda People Defense Force Agwelek Force re wich kanasser kan ledang doctrine kontin ban writing and kajan gwasame ka bu kontanian ban ko reptin gwado kon ko nyam akan kono nyam re ler kana me jiram jadid kan war online TV channel nagaje en wojin der ler me der je nyoganatin ko ken ka jinba del subscribe kan war online TV channel ko del RT de kan chamala shukaje ken yam chana video me chana je guch okay bana kulo re raja danen lat ko ne ke jan gwasame ling jawdi en ma lat ken we are live now sir na kalas kalas hey 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 kamu kun galib 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 kamu kau ni nak kamu kau ni nak engkau cek lah berat tuaj yang ubu jal tuaj deh pinar wak ay aja dia mah berselu Why? Guaya dio je sia jodian sia jaling so kan nei de tie kan den content chewere which kanasser so minen yana gwa la juchen bor kan kenyin ke din titi ke SSPDF Uganda People Defense Force kan kenyin ka gwele force mena bishop so tel kurme chater miling yan jodian ne tel mi kurme chater ken amede ko larno kurme chajater ke china chiganyen jen jowe dana shalik na mene confirmation ko tele kurmi chatere we kanasser kan chaka kam free passage ko bu ko lora bang bu shubre which so and tactic dana yours can it continue jejen bor nobody know
teram ngaja wa jen tacticals was do ale kan ladba naka wulang so jena dan en chalar ne mene so an bana waka me storn konon balinga jen gwasame chuje pero jen o jin subscribe ka Nuer online tv channel ko bijen nyoga nasin ko ken en wana kalaren ko ken ko gor kono bantin kon lat ko den bana kelim gwaye gwatame ban right ka kwiwut commercial ka me bull mail karaja inshallat Museveni te koraj inshallat ka kwi bull mail janina jani ramadan be biya kuäärä tam be yene rewi ka Sudan e bull mail biya president jani be self ke ma yadi be ben pin be bull mail boten ka janina jani mo bull mail we kuäärä jan Museveni man ngai kono no nyen ko kon mo bull mail we kuäärä ka jani tele kuma do dien geras pele tele party mi do dien mo gorke burwich ever rewich ka Sudan and the party SPLM so ci Museveni ci rajo me ci jalat ka ta danan ko kirma yadit ko je control ka je bull mail a jarama danan te ka kor nen jena men taman ko content so channel writing la ko writing isha so bull mail a jarama danan ku nuwari ku ka nak right now a jarama danan te ka tedba ko Dr. ma char baje yen a jarama danan yer kum Sudan tam right kon biya ngaje no jen charge sanction already kum United States kwa kendial company kendial any business medical lad outside charge wood ala jen leda karwada intama re wika Sudan karwada outside of South Sudan charge kapchongten kume USA ko charge no jen wacha corrupt you know cha kwak wicha ka cham ya kwa wicha ka yara nyogjen nagana jen take all this bombardment on civilian kanasir kawolang kalungashuk ka kobo kamayom gwadi alanti wona ka pangak all this place ten konon welton ajara ramadan enangna ajara ramadan and to korodi alati bo ajara ramadan ku Uganda people deploy bo ka South Sudan ajen nen yana tamano ku Uganda yuweri Museveni ku raja mela lada no nena ramadan biya kuäärä wich ka South Sudan bajena yiga chalka men wo bolmel bane ngaje no gade la Museveni la ja chole la kir la ja chole no kir magwan okay kir daman gwan something like that okay alo chole jen wo ankole so minyodo la family ke me yade kan family Museveni jelka kel so jem nen yena me kan buga wuda me bikane ja ka kuäärä tame re wich ka South Sudan a chajo mo chaja kwen ka dobodan en chalat keje ko gorke jeno ba ngach anu ngumlet kirma yadide so men chalat gwasame rama me no chinyandeng chane me chajagak okay nyandeng ajen kwa ajen ramala gender base jela kwarmo re wike Sudan by president chitke bolmel cha jowo nana chalat Museveni chajagak ajen chalat Museveni jaga te Museveni chajagak no cha dem talk so Sudan e dunene dial det ke pardon to go to wan det ke bon to wan daga en randere ru ke so Sudan ci dung jana karodin ke ci dung aspelim karwada so te jomo te jokwen am goro biya jangaj ka ta dana ci kan lat ke ja jo continent am gwada me kwi de intentional ke ala agwelek ke abishok ke ken SSPDF antamane mane breaking news mo do kan e diala kondilin karwada gwada me chala do nena kap ka mejantem re wika malakal chala do kap ka metin wa cha tok ke ba tok ke jen korun wanga me ka do bana chala de no gurge jen ba me jal ba ka kef ka ko kore ba Nuer ba ko gora dinka ngok chiluk la gwelek ne ke jerun wanga me mi che togo no cha ga jek ka Nuer ba ka ne ga ken chir ka ngai kono no let kana cha jo meni cha ja kwen ko ba je linga ne diala kontin tilinga thoknath ko bianga je gwanu kajen gwad men tem re wika malakal murai kona okay wajen ba je tul ba me ke dial ba ka tul kan itin kontin kwa target ka Nuer ko go gen wo dongte ka Nuer te ka match ka kujemo ba me ken dial ba ka yik nang kan itin kontin la gwelek force ka kore ba ka shu target anyong bianga tel me la kapke nemi lat ke targeting ke specific people jen mala la me la kap ke je chimenga no kum Sudan e kon ko target ba ka disarm
kan Nuer en gwada antin Nuer ten Eastern Jikany Central okay en gwada de kontinon kan Nuer kondial take away stain wa me kondial baka kep but right now these tribal militias agwele force bishop force kan SSPDF me waken kep kan match re which kamalakal kaka kor bikan Nuer bikan you target so na me amle roran tam jene shanen boko jongle which would shall doctor ya guy kuge che lar no ba me ba kep ku jongle lo all these people in favor of Kirma Yadit ko ban Nuer baka displace baka yar baka nak an gwada da ka je ka jama ko ngejo Nuer shi ko bom already so na me da ra mo go am de ko yen wonde yen ling so malakal gor jen u ban je monitor ka tin ko na lat korodien lastly men jok redan kanasser kana kep ko kor jendana che video de chenyo di already be nyoko mo ko display okay rek nasser kana kep so mling jen jodien gwada da raketin rek nasser kana kon kep begatin bang so random shooting dio jem di link ka jutan kon lat ken ka ano nana ja ya jeno doy ken may lora bang tele ramanyin ka tele de ni Nueri jejen borke Nuer way am nying ke SSPDF nothing teramichi jodien chiagam okay teleje and would shall come benung ya gwada me okay to kon ke would me hold on okay would me sorry okay would me la polnang Polnang tele kurmi sha tere Victor mon ko claim no chi Nuer e cha ka ju ka jene bene why am bene hand down why am they on the run okay lenga je tele Nuer ti shiang okay this was tactical withdrawing from the town of Nasser ko bi Nuer bi ka rodin ko nyom rel kan ka la jechen bor okay tele kurmi sha tere anyok chela do e jene gore media le konte cha ka be jechen bor ka jechen bor so I mean sorry meche cha ka SSPDF jene gore ke so na mo amete tenan tam so na me jen Nasser town tel ramichi korjete ten dien dul den nganen dul she chi wang tam cha kur cha ter tel kur mi cha teten so it was a tactical withdrawing cut town of Nasser ka do bran charat ka jechen bor so na me jenana gorno de nyoga yekel please gore bi subscribe bi notification bell bi trying comment ke ler mi ben be jen chwabe wa dan titin re ler kana me men bi ngai ten to kon ke like ne de kon shi bentin ka kan ne tin so de yen wude me wa che chobone no Johnson oloy wa che chob ngwada mi wa teten wude shal ka kong wude me wajaram danen kep malak kep Nasser so kaniden kontin wa chiro yaleka so ne me mishala da ken wa kaniden kona kap ka Nasser ka tedien ala ngade wude shal pol na dunda ben ko be Victor be jablar no ichi ka wuchi kana kef tem radian malala dien so they just come there be kana binyo no ichi wuchi kana kef jenda andaten so eneme menen yeneme she kurtar kom jata ka Nasser so jenda na biangat an biata kamal bana je kala radian bye bye